Dobrodošli na U sebi. U ovom videu pričamo o autoputu koji prolazi kroz tvoje telo i određuje kako ćeš se osjećati. Ljudsko telo je jedna od najfantastičnijih naprava na svetu u kojoj se na hiljade procesa odvija istovremeno. A unutar te mašinerije postoji nešto zaista fascinantno. Prastar i moćni nerv koji povezuje skoro svaki važan organ sa mozgom. Nerv koji je nastao još kod prvih životinja pre 100 miliona godina i ostao manje više nepromenjen do danas. To je vagus nerv, tvoj najstariji, najmudriji sistem za preživljavanje. Ako je telo ogromna i složena mašina, onda je vagus nerv njen glavni komunikacioni kabel. Komunikacija se neprekidno odvija u našem telu, ali ono što je zanimljivo je da oko 80% informacija ide od tela ka mozgu, a samo manji deo od mozga ka telu. Tvoje srce, pluća, creva stalno šalju poruke mozgu o tome kako si. Većinu vremena tvoje telo priča, a mozak sluša. A upravo vagus nerv prenosi većinu tih poruka. U tvojim organima postoji hiljade receptora. Oni su kao senzori koji prate koliko brzo ti srce radi, da li ti je disanje duboko ili plitko, da li su crijeva u haosu ili miruju, da li si pod stresom ili u sigurnim uslovima. Receptori sve te informacije skupljaju i šalju ih u realnom vremenu mozgu kroz vagus nerv. Kada poruke stignu u mozak, on procenjuje da li je vreme za alarm ili za opuštanje, da li ti je telo u opasnosti ili si bezbedna. To znači da tvoje mentalno stanje ne zavisi samo od misli, već od toga šta tvoje telo šalje mozgu, a glavni autoput za tu komunikaciju je upravo vagus nerv. Da bismo razumeli kakvu ulogu vagus nerv ima u našem mentalnom stanju, moramo da pogledamo dva glavna režima u kojima telo funkcioniše, simpatički i parasimpatički sistem. Simpatički sistem je gas. On se uključuje kada telo misli da je u opasnosti. Kada su naši preci živjeli u divljini, ako bi čuli šuštanje u žbunju, nisu imali luksuz da razmišljaju dugo, da li je to samo vetar ili divlja životinja. Za preživljavanje je bilo važno da telo reaguje brže od razuma. I tu se uključuje simpatički sistem. On ubrzava srce kako bi mišići dobili energiju, skraćuje disanje da bi kiseonik brže ušao u krv i isključuje sve što trenutno nije važno. Ovaj sistem nas je bukvalno održavao u životu. Bez njega naši preci ne bi preživjeli prvi napad, a mi danas ne bismo ni postojali. Iako više ne bežimo od lavova, simpatički sistem nam je i dalje neophodan, da reagujemo brzo u opasnim situacijama i imamo fokus i energiju kada nam je potrebno. On je naš ugrađeni alarm i motor za akciju. Problem nastaje kada taj alarm ostaje uključen i onda kada stvarne opasnosti nema. Ako je simpatički sistem prečesto aktivan, počinjemo da živimo kao da smo stvarno u džungli. Ako je simpatički sistem gas koji je omogućavao preživljavanje opasnosti, onda je parasimpatički nervni sistem ono što je omogućavao život nakon opasnosti. Nakon bekstva ili borbe, naši preci su morali da zaleče rane, napune energiju, svare hranu, regulišu hormone i resetuju nervni sistem. Bez ove kočnice telo bi pregorelo. Parasimpatički sistem je stanje u kojem se osjećamo bezbedno, a kada smo bezbedni možemo da se povezujemo jedni sa drugima. Ljudi nisu preživjeli zato što su bili najjači, već zato što su se držali zajedno. A povezanost, saradnja i bliskost dešavaju se samo kada je telo smireno. Naši preci su živjeli u ritmu, opasnost, reakcija, bezbednost, oporavak. Taj ciklus je ključ preživljavanja. Isto važi i danas. Ako ne pređemo u stanju oporavka, telo i mozak ostaju zaglavljeni u stresu. Zato je parasimpatički sistem više od opuštanja. On je temelj života, povezivanja i zdravlja. A vagus nerv je glavni prekidač koji nas vraća u ovaj režim. On određuje kako se osjećamo, kako reagujemo i kako se povezujemo sa ljudima. Sećaš se da 80% informacija ide od tela ka mozgu. Mozak koristi te signale da proceni našu emocionalnu realnost. Da li smo bezbedni ili ugroženi, da li možemo da se otvorimo ili moramo da se zaštitimo. Emocije nastaju na osnovu onoga što vagus nerv kaže. Jak, aktivan vagus nerv znači da se nakon stresa relativno lako i brzo uključuje parasimpatički sistem i da brzo započinje proces opuštanja i regeneracije. U tom stanju mozak dobija jasnu poruku. Sve je u redu, možeš da se opustiš. Ako vagus nerv ne radi dobro, telo ostaje u simpatičkom režimu i nakon što opasnost realno prođe. Mozak stalno prima signale napetosti i opasnosti, čak i kada je sve s polja mirno. To se psihološki osjeća kao anksioznost i osjećaj da nešto nije u redu. Vagus nerv ne reguliše samo telo, on oblikuje naše emocionalno iskustvo.
Kada je aktivan i zdrav, osjećamo se prisutno, povezano i u ravnoteži. Kada je oslabljen, telo ulazi u režime alarma i odbrane češće nego što bi trebalo. Polivagalna teorija objašnjava da naš nervni sistem ima 3 glavna stanja: mir i povezivanje, borba ili bekstvo i zamrzavanje. Svaki od njih je evolucijski smislen i neophodan za preživljavanje. Ali kako telo odlučuje koju od ove 3 reakcije aktivirati i šta se dešava kada ostanemo zaglavljeni u jednom od tih stanja? O tome ćemo detaljno pričati u narednom videu gde istražujemo fight, flight i freeze reakcije.